napravio tortu, kakva se retko viđa. I što je odjednom izroni vuk? Pokazat ću ja svima od reda. The dish ran away with a spoon. The mouse ran up the clock. Cow jumped over the moon. Krave od straha pobogle na mesec i tamo probudila, šta mislite koga? Naravno, super miša. Testamente. Super mišik je spasio i bili su mu zahvalni. Nastavili su da se vesele i da